Allahu Akbar. Gente, bom ver as luzes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Pasukan khusus Ahmad terlibat aksi baku tembak dengan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 13 Desember 2022. Rekamannya diabadikan oleh salah seorang prajurit Batalion Ahmad tersebut memperlihatkan saat-saat sejumlah rekannya melancarkan aksi tembak dari dalam parit. Terlihat sebagian dari mereka sangat serius melakukan aksi tembaknya menyasar posisi pasukan Ukraina. Hingga video ini beredar, belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Kendati demikian, rekaman ini telah menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-293, Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina, 183 helikopter, 2.653 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Ahmet Ukro şuvaya kendet. Ahmet Zapad bataryonu meçtahalı. Wabina şuat trafiğe yakın. Tapulimet diyor. اسمع وابنا ونقع أخمات سيل الله أكبر شوات ترفيه شوات أكروب شيئين فوق حالة أكسانات تعقيق أفتمات الله أكبر ولله الحمد أخمات سيلة إيه شو ها حضرتك بجري الله أكبر قدع هاي قول أنت يا الله أكبر والله مصير إيش تجري بقوة غرشل عليه زلوي الله أكبر ولله الحمد أخمات سيلة الله أكبر أخمات спецназ السلام عليكم عمتلي عوصر خوي لدو خوي افيديو دنباسيا كنت بوت اتوخ بوخش غتالوي ابيو بويا الحمد لله امتعدوي مويو بوي ودوخ Allahu Akbar. Ahmad Sila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.